memperkenalkan sebuah. Oh, jap, meh. Review laju sikit, meh. Hari nak hujan lah. Ya, okey. Tak ada hal, meh. Jom. Bentley Bentayga 6.0. Engine 6000cc, twin turbocharged 21 inci, original, rim, keyless entry, vacuum door, siap dengan roof rail, power boot, power adjustable seat, memory seat, full black leather seat, leather wrap and multi-function steering, pedal shift, telescopic steering, driving mode, sport, Bentley, comfort, custom, snow and grass, dirt and gravel, mud and trail dan sand, reverse camera, touchscreen display, automatic transmission, push start button, ada sunroof, ada HUD. Kereta tahun 2016, harga yang kita offer dekat korang bermula daripada 436,000 plus. So untuk korang yang nak dapat kereta ni, macam biasa boleh datang ke showroom kita. Boleh jumpa saya Azmeh. So kita jumpa lagi next review. Adios amigos.